April ni kwa sang ni som ni panga ni lai ni ania bazar thlir tu te chi bai ule tarif chungchanga China la US in chandan kan sei to a China chuan US lagat lo matum bik lova an boina hi pun lun chhozel mayang em ti chu khovel ngai chan ani ta a khovel sum le pai din mun chiang lo kara khovel ram lian le thil ti thei pani in ngur mek hian khovel malam huna ti chiang lo le zual mek ani puan to angin US President Donald Trump chuan China rama tangan thil lak luat tarif an lak sa ba ka za somthum pali lak belani ang ti apuan nuwa China hian US laka 34% tarif lak tur thu apuang ve ngala hemi nu hian Trump hian China chuwawin an tarif ti san chu darkar somni pali chungan ti niam lo ani chuan China thil siama hian tarif za somngan lak bel leang ti asoya China chuan an tarif ti niama US ngai damna chanan tum lo na samai atop thlinga tanan tum thu an saizui ve ngal zata boru ka so sang ta hle ani kan soi tongin trama tarif tharawang hian khovel sum le pai din muna chiri zawa stock market tla duai duaya sumdong lian te hausangna ta niama ramsang sang shoi tu ten US betonin Trump nena inbiak na nei tumin ma an langa supa heti la hian China chuan US ma thing thitan tum ve tat lo Taman China thil siaman lak lua tanga chiala ka ti pun thu apuana tanga ni hni na karma sa zir tom ni khan China chuan taman tarif lak bel tura puan zat che 34% chu US bung ruwa tanga la kan tum thu an puang ve ngala thotan ni khan hemi chungchang hi Trump hian truth social a posin China chuan tarif lak an ti hniam le lo chuan an laka tarif za somnga lak bel le tum thu apuanga China hi in ngai tuana hun darkar somni pali chunga pe ni ti nimin lama kan puan to kha Trump hian China hi in nuk niam lo ani chuan vo in April ni kwa tang hian tarif za somnga lak belani don ti apuanga chu mai ba ka China official ten an ngen anga China ne na in biana nen tumpo an thul leang ti apuang tel bokani kha nimin khan China ram Ministry of Commerce chuan thu chwa siamin US malak na chu be chan omlo tongpong in nora in ra be tumna ni antia China in US tarif lak be chana tarif anti sang ve chu an ram himna le mason zel na tan le maniaro in rel ram za om takan ni anga andin mun hum himna ta na ti an ni mai pi alama khovel sum don na kalphung in buk to ka om zel theina tur ngai tu ti an ni thu an soya taman tarif sang zo ka la ni poin atop thlenga be le tan tum thu an soya ni China hian US in China laka tarif ti san bel chan tum hian ti sual to nuwa ti sual non le na ni a US in mi blackmail a chin zealan tir tu ani bok China hian hei hi pom thei ngai don lova US hi an du dana an kal zel ani chuan China chuan a top thlengina beile tang an ti ani kan riat vek angin Trump hian sumdon nan nei puiram te chuan US thil siam le bungra chi sang sanga chian lak hnema wangin US in atuara kumtam tak chung US hausak na hi ramdang in an dot to wangin US tan to reng bik thu omlo ti in an sumdon puiram zong te chu an rama an lak lu thil zonga tarif za som an lak don thu apuanga chumi hnuai US lakan che dana zirin 10% ba karam sang laka tarif an lak bel tur apuang le ni kha China hi US in sumdon puiram zinga dorna sat pathum na ni a US in China ramatangin thil sang kumtin dollar tu le ding on zali somthuma ya tam mana la lut zia Trump hian February thla khan China thin an lak lu tangin za som tarif an lak don thu hi apuanga March nilia 10% an lak sa ba ka hian 10% dang an lak bel don thu apuang le a karma sa khan 34% lak belani tur thu apuang le boka 20% an ti san nu hian China hian an chang let ve ngal zela Mars ni som khan US atangan thil lak luwa tarif za som atanga som pangan lak tur thu an puanga US in 34% an lak bel le tur thu an puan nuwa China hian a chan let nan 34% tarif an lak bel don thu an puang vele ta a he hi Trump hian ngai thei lovin thotan ni khan darkar somni pali chunga an ti niam lo ani chuan 50% lak bela tum thu apuang le ta a heti ni chuan China ramatanga US athil thon lu hi amana tanga 100% aya sang chiala kani theidon ti na ni a 104% chi anlak chuan an choi bel don ti na ni mel
China hian US company lian ten an thil siam nanan mamo rare earth element po US an thon lu thin chu khuwa khirna thara siam hala sipai le civil mi ten an man kop thei tur chi US an thon lu po ati top ngal thu apuang boka US ia rul tokin an chang ve ngal zel ani ber mai China hian US an sum don na lian berani meka US a hian electric lam thil le lir thei ten thon lut bera US hian khol thil le dam doi lamba ka thailam chi te China raman thon lut nem ve thungani China hian tong por hle a top thlengan beile tur thu an soina a hetiangan kalzel chuan an tuar hle theidon ni in mithiam te chuan an soya Morgan Stanley chuan China economy hi kumin kum topa chuan za pakhat point panga tanga pahni thlengina tlaniam theidon ni in an soi tarlan tong in US point trama tarif hian tuar meka US stock exchange ten tladuai duaya nimin khan social media lama US economic advisor Kevin Hassett chuan Trump hian tarif chungchang hi ngai tu that le tum ti asoi ni in adar hluaya hei wang hian nimin jing lam khan US stock hi tlemin sang chowa ma se hei hi thu dik lawani thu hriat le ngalani ama President Trump nge in exa post siamin ram sang in tarif min pe ka tangin dollar tluk le ding on te la ron lut mekani atia heti chung hian min ti boina sa bertu China in tarif min san sak vea an market atlak chet pha mek boka min thung rul lo tur riat tir na ka chua an pom du lawani ati bok heti la hian China journalist pakhat chuan nimin khan BBC nena China hian US thlai thar le US movie tangin tarif sang takla kan tum ni in na soya hei hian US sum le pai din huna khoi che viau turanga yani nikum khani US film sang in China ramatanga suman lak lu hi dollar makta doi zanga somria le panga atlinga hei hi China box office sum lak lu za pathum point panga zet atlinga China in Hollywood film atanga che sang takala ni chuan China rama Hollywood movie te chu ti chuani lo mai theya chu ti ni chuan dollar makta doi tam tak an mu thin chu Hollywood film siam tu te chuan an hlo don ti na ni le phot maya eng angin nge eng chenare nge heng ram ro pui pani te hian in nek zel don ti a riat lova heng ram hausa pani te in nek vela wanga ram dang in an tor dan tur phei chu soi thei po andiri lawani Iran chuan nuclear program chungchanga indirect in US nen an in bedon ti an puang chiang ta Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan social media thotan zan khan post siamin tunkar in rin ni hian US palai ten en ramdang malak na in biak na nen tum thu asoya hemi nu hian Iran state media chuan Araghchi hian Middle East US palai Steve Witkoff chu bedona Oman malak na in biak na hi nei ani angti an soile ani US President Trump chuan Iran chu direct a biaka du thu le Iran hian nuclear program chungchanga in biak na nen du lo chuan bom hanga beya awawa chumi nuwa Iran hian direct a in biak an du lo thu an soile ti te po kan pon to kha kan la sereng ome heti la hian thotan nia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena press meet ten komna Trump hian Iran nen hian in rin nia direct a in biak nan nei don thu apuanga in biak na poimo takani don thu sain in rem na nei ngei kan du tlang vekin ka hria atiani hemi chungchang hi nimin khan Iran media te chon soi chiang le zualin Iran le US in biak na hian Oman foreign minister Badr al-Busaidi chu malatu le remna kongjong tu ni don ti antar langa tun matangin Oman hi US le Iran in kara lo ding to thina ni a kumsang ni sompanga nuclear agreement po kha Oman malak na wanga nei ani Iran le US in kara po China hiaron in rol vele to a China ram foreign affairs ministry thupuang tu Lin Jian chuan Iran nuclear chungchanga khovel huap in rem na tanga in hnuk doka thilti boitu anni angin USian politics thila ti tak nan na yangaya inza ton taka in biak na nei ni se thaberang alo ti ve bokani Washington a zin Israel Prime Minister Netanyahu hena US President Trump chuan Gaza in do na chu top thuaya ngai thu a hrila he in do na hi top se ka du hle a hun rei lo te a top ngei po ka be se ani atia eng tianga ti top tur nge ti le malak dan ture ro asoi lo thunga Netanyahu hian Israel chuan January tha in ka hailai lok ang deuh manga in rem na kong zanan tum mek thu asoya heti la hian Gaza Israel thil tumber chu langai rengani ang mi hren te chhuwa veka Gaza Hamas ro rel na nun rong tak nuai bo vek turin ma kan la zela
chuti huna chuan Gaza mi puite chuan zalen takin an du na hmun an pan thei to ang atia President Trump nen hian Gaza hmalam hunata na Trump rotna le hmathlir chungchang an soi dun ni in na soi boka ponto thin angin Trump hian Gaza Palestinian maktadoi ni chuang omte chu ramdanga thon chua veka Gaza chu hmun moi le nomadin tharadu thu asaya hi Arab ram ten an du lo na sa ani kha Myanmar chuan lir hinga thizat sangthum zaruk somli pangan ni to antia liam tur sanga le som pasari omin mi boza somli pariat an la om meka ram sang sang in tan puina le tan puina na thok tu mi hring an phurlu lain Rakhine State lam nai IAR body region a kho enge mozat chu Myanmar sipaiten drone mangin an beini in soyani a fin fiana ero omlem lova Myanmar hian in biak po na thal lo chu thu ran ni se sipai sarkar in khovel huapa thu puang chuak tu tur journalist ten lu tir phal lo wangin chanchin tharin tlak hriat tur tam lo hle thinani lir hinga wanga thi le hliamza thi Myanmar ramani zandaria ta Myanmar nawin an update ani a China State Media zin huwa point hi an ziak chhong ve bok heti la hian min khan Myanmar Ram Department of Meteorology and Hydrology chuan thu chu siamin Myanmar 7.7 ana lirang hi na tanga ni som pakhat chungin lir hi voisom ko pariat ang hingnon le to antia aftershock hi 2.8 atanga 7.5 in karana ni antibok bazari lo thira wangin kan lo me